Nazam i'rab, cara mudah memahami i'rab bahasa Aceh. Bermula ke mubtada i'rab munyo itu wae tungku jud ke khabar oleh ngelanjut ke pae wae rakan naib pae ngun mafu oi kekun akan sifat yang gebadai tergehal pakri tamyiz apa mudhaf ilaih kekun bagi bangun dibamin anpane hodi ila pakri dikaf dilampakan farfi'ala di awai indi jilazim tempu syarat iza su'ilat dijim harpa jermasa jerma jerun munyoja coba kemudian isim ma'rifah muhar walid ke hairijang jerma jerun munyoja coba kemudian isim nakirah muhar walid sifat rijang jumlah fi'il munyoja coba kemudian isim ma'rifah muhar walid ke hairijang jumlah fi'il munyoja coba kemudian isim nakirah muhar walid sifat rijang dan beberapa takira misudakun kafa billahi syahidah yang kedua niba maf'oi wahe kaum misudakun wala talqum bi aidikum bi'e muta'adikun oleh wahe rakan bi'e lazim disebut lambenan tafam tanda isim diji lazim limang alamat kafat tanwin nidangan al dan musnad tanda fi'il diji hasebut alamat fasil sofa dan takdir yang sakinah tanda huruf alamat sadiji hana dalil isim dalil fi'il sinan hana